sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you sow in the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. Cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Hallelujah, hallelujah. Vi ia le tua si ka koe kukuako e ngore leo ka ko mai kia. La ngona le mai tatu man tatu o ngona ne fiafi, amen. I'm sorry, guys. Let me fix this first. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Fatalo fatu ile pa ia man mamalu si tatu o tuno ule ne fiafi. Fatalo fatu isunga ifafenga ingo fartua matausi la ngata ileo tina matama matua malolo tatu tunu ila tolo fa pio mafuta mai fatalo fatu le uso ya leota Junior Scotty man mafuta mai foi malo uso soifua fatalo fatu for to finia Margaret, I think in Washington, America. Lo mafuta mai le uso ya Andy Masei fatalo fatu faftaile mafuta mai fatalo fatu for ia tupua lau fali lino fai masasa sulusi
Whaftai le mafuta mai, whamanuia le tua. Whaatalofa atu fo i le tupo family, ia ngā te leo toko ma le aina, ma lo lama le soifua. Hine moa olo apu, whaatalofa atu, whaftai moa lo whaanga, whaatalofa atu fo i le usa ia misili, maui a filoa, whaftai mafuta mai, Ruta Emelina Falesefulu, whaatalofa atu. Whaatalofa atu fo i a Pastor T, whapeona mafuta mai, whaatalofa atu fo i le malo soifua, Brother Eti, whaftai le mafuta mai, whamanuia le atu le au aunanga, ima papalii, malo soifua, whaatalofa atu fo i a whaiu o Petaia, ele ngā tailea o taunga itala, whaifo vai aunga, amen, whaatalofa atu, hi Sally, whaatalofa atu fo i a sori Petaia, ia malo lava le soifua i a te utou, David ni ita tanuwasa, malo lava, ele ngā taile whaatalofa atu fo i uso i a Yosefo Vili, whamanuia le tua, whaaftaile mafuta mai Yosefo, manuia le tua i a te oe mala inga, taunga itala whaifo vai aunga, ia ngā tai moli, Marita Lawina Paulo Simanu, sa Apolo, whaatalofa atu, whamanuia le tua, whaaftaile le mafuta mai Marita, ia, whaatalofa atu fo i a Luma and Tilo Lawama, ia, malo lava le mafuta mai, whamanuia le tua i a te outou, ia, marto tele lavo nisi outou, ia, atono le tua i le saulungo le tātou comment i a whaatalofa atu i a te outou, i le suafa manu malo le tātou tua, whaatalofa atu fo i a Mr. T. Griffey, lo whapeona mafuta mai, i le nei fo i tula, I think, sunga whaafengainga, ia polo whai a onga fo i le whiongo pa i a le tua, whaatalofa atu fo i Mata Malanga, tu fine a Imelda, ma Kitiona, ma mafuta mai fo i whaatalofa atu, ia, malo se fue to umalafa lo fio kau whakakali kusi me ko ngopo o mai lunga ia malo lava so fue ia te auto fa manuia le tua i le nei Sivao Sengi. Hi guys, amen. La fia file nei o le fa peona to so ina le tato pro kalami o lo tato tata noai I can you give me some water? Yeah, please. Tato tata noi fo ne fiafi ia ma fa ilo fo inisi o vahenga pito isilio na ona taua tato savalinga ia ma tali fo inisi o tato fesili to te leni so ila to o te lolo fa nga solo tato o ongots fuwai ma taulanga ia mo fo isa taimi asi o ilunga tato o mata upu wa lo o mata upu lona lima o lo fa peona fa nga solo ina pele tato wa o onga ia ai o le tele o le fa vai wa te tauna e mala mai la fa vai se yo o mal taimi nei le la vai fa nga solo tato wa o onga ia si tato talo mo atu tato prokalami au ke mi la ngili ia ka fo e share i fo ngola timeline pe atu sa hai mo lo fina ngalo amen le tol matu tamavi ia la wo fio la no wo matu moa malau fa nau matu to ia o ina hai lo upu matu to va ai ita ma i lo fina ngalo mo i matu ai mai lava pe au matu tala no ina le tamao a hinga o au fa manuianga yo matu wola tama te tala o matu mata fa le nganga fa manuia fa longo lau whanau, ai maise i mātou uma, i o mātou la ngona lau a fio malau whetalai mai, i o mātou i loa oe ta māta talo i le whaalinga revelation ta mā, i lau whanau, i o lātou i loa mea li lolo mālo, ai maise i lo nei tangata o tau mawhai whaamatala, au mai upu e whai ngō fie, au mai le ngana whai ngō fie ta mā, ai maise whaata i ta inga e whai ngō fio na maua mamala mai i lau upu, ta talo mātou mata, ono le suafa o Yesu ke riso, lo mātou a liim lo mātou whaola mātou te wala au te fo i le poto mai ata oe, i o mātou whaasoa ina hai lau upu ma vai tonu ina hai, tu samalo fina ngalo, ono suafa o Yesu o le ma wala au tu wai nei, amene ma amene, hallelujah, amen, ole mata upu le nei, ole au tala noa le nei, fiafi le toi so ino le tātou pulo kalame, ia, ngō ka mafu whau a fu i lele le tātou mataha upu i le whaasolonga mai malona au maingo le mataha upu le sifuru wa ima le taulanga. E leo o se mataha upu e la ititi
o se mata upu te le. Ai le ngata fo i lea, o le mata upu o loo fete e na i eita tonunga, fete e na i fo i ia nisi o a fo i o ngare tu spa ia. Amen. Ia, o la polu wa tātou i loa whaale atoa, le ise se na te i loa umame tu spa ia. Mia nai tātou te wha moe i le nganga o le atua. Fe so ni mai lo tātou vai, e ha o ha i mea te tātou. Amen. O le fiafira nei, o te lei loa pe o ila utano le fiafi nei pe le o iai ai o te loa tatu te o staimi. Amen. Ai o nofo mo mafau i le tele o myth ia po o tala fa ngongo i to tonu le ekalesia mo tatu feola i fo fat tau le upulea i le mata upulea le tupe. Amen. E o loi na taola noa ina le tamau a inga matupe e pe e le tal tonunga fa tala fa ngongo po o myth fo le tal tonunga o tangata. E ilo lātou te tonunga o lou mativa, o lou loto mawalalo le nā. E ini so tangata e whaapea a le ainia na mea pe mativa sa tangata whamai ia, o le loko mawalalo ia o si. Ino, o le mawhau na o le toa tele. E mawhau tangata, o le ai o se mea po o lou le tango lima, o le mea nā ta o le loto mawalalo po o le mea fu nā ta o le pa ia. Tu sa a mativa tangata whamai ia e pa ia. Ai a mau o tangata e whamai e le pa ia. E pe o tatonunga whaata foi religious mindset ia wa tele ina iai tangata. Amen. E iai nisi foi e pe e a foi. It's okay pe a whaelua i fol whai pisi nisi le tāwale fau. Ai a lua e lore whai au tāwale fau. E pe e le fia les tangata. Amen. E pe e maanga ia whaelua e lo whai au ska vale, makanga. Ai a kau o kangaka lolangi, makangaka e manga o le o miliongia. E mawhai, pe e le mindset na o tangata o le lalolangi. E maua mea, le lei. A o lea la tātou woi tono tu spa ia. Tātou te o e va ai, po le harifina ngalo o le tua. O le isi mea o te mana o te taha ua foi. In the Bible, o te lei loa po ua e loa. Ai te le atu mataha upu i to tonu tu spa ia e tala noa i le tupe. Na i loo mataha upu e tala noa i le whaatua ma le whaolatanga. Yeah. There's more scripture, about dealing with stewardship and accountability for money. E tele atu ia i mataha upu e whaatatau i le vahenga le nā. Na i loo fua i upu tu spa ia whaatatau le whaatua ma le whaolatanga. Amen. A alu e sue, look up for yourself. A alu e sue pe fia foi upotus pa ia whaatau tua. Lua se laus fulu lima. Foi upotus pa ia whaatau tua. 215. Foi upotus pa ia whaatau i le salvation. Amen. Lua se laus fulu valu. Lua tasi valu. O foi upo e whaatau with stewardship and accountability for money. Lua afe lima valu. See? O le matua I te le lavo le mata upu le whaatatau I mea tau tupe when it comes to scriptures. Which mean, o te le o whai atu la whaape tā ua le tupe le whaatua por salvation. No, I think for me tonight, it is about time for us to look I le tā ua o le tupe. Amen. O le vahenga o le tala lelei. It's a part of, the gospel. We, us as a Christian, it's a tauno tātou I loa. O le tele, o tau whai tau fo I tele atu teimina tala noa Yesu I le whaonga ina o le tupe, na I lo teimina tala noa I le whaatuatua. Yeah. A tonu I lo, tele tali tonu I lau tala na in your own religious mind, tele tali tonu ai, but man, go look up for yourself. Amen. O tele o mana ola e ave se faa mamafa faa pe o taha ua le tupe. No, faith is the number one important thing. Lo faa tua. Amen. Ai o le tele I o le ava noa po le meo lo tala noa I le tuspa I le tupe. Ono le tātou te ola I le lalolangi, tātou te le ola I le langi. Tātou lo tangata kirisiano, e aono tātou malama, ma se ito e sui le tātou mindset when it comes to money. Amen. Si tatou mua I le poto Solomona. Amen. Tatou mua I le poto Solomona. Si tatou va ai le mea tau tupe. Amen. Hallelujah. Are you guys all right? Ke mingi e rofa apea lesi. Ke whenui o inga lau akalo goi kupe ka uak whatuatua. No.
Te lo fai atu ta atu tu per fatu tua. Ai I to tonu o tu singa tu spa ia e tele atu mata upu po o afionga le atua e fa tau I mea tau tupe ma le fa o ngā ino le tamau a inga e lana whanau na I lo mata upu e fa tau fatu tua ma le o te leo fa pea lai kompea fuli pa o le winga ala ino o avatu. I think it's about time for us tato te va aia I le ta ua o le tupe. Amen. I to tonu o le tātou wola whaaleanganga. Whai mai to tonu o le whata oto lea. Whai mai le whata oto, wala tau whaia le tau saminga e thea tani ai, o le waina fo I e fia ai tangata ola, a o tupe e ao ngā I mea uma. O le poto o Solomona, whai mai le eise si runga atu lalo I fo le poto o tangata leo Solomona, ai whai mai Solomona, o le tupe e ao ngā le tupe I mea uma. How many of you know, po le alava le ke le I feo le whaalinga le whai au olo o nofo maia, ai le mawhaina whaatino le nā whaalinga, pe a le ai se tupe. E a foi, po le ale le tele o ni au mea e fia whai, e le mawhai o na whai, pe a le au noa le tupe. E mawhai e le tupe o na tali I mea uma lava. Amen. Lona winga, pe ono fai atu, o le la tātou wo, e ave ese le mindset le wha pēni so kirisiano e le tā ua le tupe. No, e tā ua le tupe. How many of you know, na maa fua ona e nofo I le fale na te nofo I le taimine nei, ona e fua I lungo lau paketi. Na e fua ina I lungo le tupe. A e alu fo e whailau whaatau, po le a lava le telo me te manao ai, e te le whaatau ai se ha, e fua I lungo le malosi anga o le tupe lai te oe. So don't tell me money is not important. Money is important. Lango laita no tu spa ia ta hua. Foi mai le upo le tu spa ia e tali le tupe I mea uma. E ma fai le tupe na fai atu le tupe I ai ta lafu. I can pay you off. E ma fai le tupe ona fai atu le tupe lea I mo meo loans me. E ma fai no tongia oe. Amen. E ma fai le tupe ona fai atu I lau vision na iai. E ma fai ono whaatau no uina oe. O le tupe la, e o oile e ka le sia na te mana o mia le tupe, e mana o mia I tutono ngā ruenga le atua le tupe, e tāua, ona lea, o le tupe tali mea uma, e mawhai e le tupe ona whai atu tangata homeless, e mawhai ona o whanga ina oe. Amen. E mawhai fo ona whai atu, e mawhai ona o whaalawalawa ina oe, e mawhai e le tupe ona whai. Ai ono le toa tele o tangata kirisiano, e iai lo lato religious mind, e le o le fina ngalo o le atua, ina I o lato maua tupe. A o aila na whai e le atua tupe. Amen. E te tau ona to e wha sa o le tato fiolo, pe to e wha sa o le tato filosofia. Amen. Hallelujah. Amen. It is a good news. Amen. Ona, no ta ola me ata ita ia. E ile kat ko ngofole, ngoka whaalonga e pei a ona mativa se tangata. Whai mai I o le loko maua, o le hampo yo si ainga, o le hampo yo skangaka. Ono le lea yo sana mea. You know, I think o le mea na whai e tātou. Pa o te mana o toe av maile, e toe wha asa o le tātou ma fau wha tangata kirisiano. No, e tā ua le tupe. Ono lai fai mele tu spa ia, e tala no e afoi, e mawhai le tupe ona tali I mea uma. Ana o fai tua ia te oi, lua se laus furu lima foi upo fa tua tua, lua se laus furu valu foi upo fa tau lea, I le fa ola tanga, lua hafe lima valu foi upo fa tau fa onga ino le tupe. That's a lot. Le tele o na foi upu e whaata tau I le tupe. And yet, o lea e tū lei ese tangata kirisiano, ona o le mawhau religious mind, e le tā ua le tupe. Whaafenga e whamei le kā ua le kupe, ngā maafua o ngā e ngofo le whalenga ke le gaming e sa afua I lunga o lau paketi. Wa le mawhai wa, ki ngā lau fia ngofo I whea se whale maanga ia, ai le mawhai ona e nofo ese a, e le o le maalosi o le tupe na ia te oi. So, money control, o nai fua e lea, e le tupe le mea te nofo ai, fua e le tupe le mea te ai ai, tina alofi ai le steak e te le o ngā whatia, le wa e alu ai le e lengi. Wa e tau sam ese ha, e le o mawhai e le tupe, lona winga, e tā ua le tupe. Amen. O nai fua le tupe lau mea ai, o nai control le tupe le mea te ai ai, control le tupe le mea te nofo ai, control le tupe fo i le mea e te a, te whaingaluenga ai. O lona vai tua te le tutongi I, e alu roa e a. E alu roa e whaingaluenga I na e se a, o laua, o le ona, e tā ua le tupe.
It is important. So awala le au mai to tonu le a ole religious mind foi le fa pe atala no lo tupe to tonu le ekalesia. Fa mai nga okupe a ire ka kaunga kala ngose ekalesia ngupe. What do you mean in them tala no pe afin tala no a Yesu tala no a tangata ole atua eta ua tupe. Fa mai lo tala Solomona. Amen. Na mato manino le ia foi. Ia le tusi le fai launga Ecclesiastes verse 19. Na fai mai tala Solomon wala tau fai le tau saminga e featani ai o le waina fo e fia ai tangata ola a o tupe e au ngā I mea uma e au ngā I le tupe. Amen. No winga. Excuse me guys. Ai ngela usukalaki ngai. O le pi ngaki vo le usukalaki. Si kulo lava. Wa ka ki ngai ro fa. Tulo. Hallelujah. Amen. E tā ua la le tupe ai o te iloa la utala no muli ai le tā ua le tupe. But I have something in my heart left ya whiri nei. Te mana o toi tatai o tua ia e loa le fina ngalo le atua ia te oe wha tatau le tupe. Ai no mana o wha iloa atu ia te oe ia le vaenga mua le na e ta utu ia te oe e te le atu mata upu e wha tatau le mata upu le tupe. Ai le oa o ina pe le o wha atala noa ina pe manatu ia tangata. Ona iailo la to tatonunga e le mana o le atua ina ia o maua ni tupe. Fa afefena e fa tua I le atua pe a fa ese sele me la ilo mafofau e la te mafofau a o ia ma ia e le manga o le atua ia o mose mea pe le manga o le atua o le mea le na e ala ina tatou le maua ona tatou te le o tari tonu ai. Now of it to oi. Let's go through scripture. Po le ale fina ngalo le atua ia te oi le kirisiano lona tali imrona fina when it comes to money. Amen. Hallelujah. So tatou mua il salamo. Amen. Oi fa anga solo fu inka ko boy e vali nisi o ata tatu te va ai salamo vals fu mariva. Amen. Foi upos fu maltas. Foi mai le tua. E o le langi e o fo I male lalo langi o oe na e fa avaina le atu lau a toa mamea ua tumuai. Foi mai le atua o le langi male lalo langi e o ia na faya umamia ma mea le tumuai le ala ua e lo from the scripture na faya e le atua mea uma I kongo lalo langi na faya e le atua. Amen. O ai na faya e le atua nei mea uma tato atu salamo se fulu. Salamo lo na ta upo se fulu. Amen. Foi upo se fulu. Amen. Ele o salamo. Tato atu salamo e lima se fulu pesa o salamo e lima se fulu le lo mafofa. Amen. Salamo e lima se fulu. Foi upo se fulu. Fa mai le fetala inga le atua I salamo le lima se fulu. Awa o ia te au manu uma I le vau matua o manu e tataa I maungo afe. Fa mai le atua o manu uma lava o le vau povi o mea manu ma moe o mea uma I mai le atua o ia ona. E pule ai le atua na fai le atua e pule ai le atua o ia onga uma mea nga. Amen. Tato atu tutonu le tusi hakai. Amen. O le tusi a kaina o le lua lava mata upu ai o te iloa. Makua I pipi I alau pepanga e lua e kere kakalanga e le I o alau fai kau ia hakai. Hakai e lua ono na mata upu e walu. Wanga le lua mata upu kere iloa penga e fai kau ngai kusi lo o langa a koa kalunga e le loku. Fai mali tusi a hakai e lua. O lo o ia te au le a rio. O lo o ia te au fo I le auro. Ua fetalai mai ai e ovo o au. Fai mai le atua o ia na faya mea uma. Le salamo tatou fai taua. Fai mai fo le salamo o ia e ona manu uma. Manu uma mala au o ia e ona. Lea fo ua tatou ta fai mai le atua. O ia e ona le a rio ma le auro. O mea uma ia na faya e le atua. O le fesili la. O ai na faya e le atua ia mea. E mawhaina e tali ina le fasili, na whai e le atua mea ia mo satani malana whanau.
pena fai e le atua mea nei mo lana whanau. O aina whai ai e le atua manu, o aina whai ai e le atua ia mō meo a. O auro ma ario, o ai le mafuanga, le ale mafuanga nala, i o na whai e le atua. Na whai e le atua, ina ia fia le lalolangi, ai mativa i le atali i o le atua. Amen. E le tango lima tātou, a lai milionge e le lalolangi. Amen. Wewa ai le se o le mindset le nofu mtatou. Fo mai tala tu spa ia sili atu na manatu mai le atua e te tatou. O lai mana o mai le atua ai o si ponga. Tatou te le o iloa. Fo mai tala tu spa ia. Ua fano ho utangata. Ono le ai o se mala malama. Ele o fai mai le atua. Ua fano utangata. Ona o te le o iai. No. O la e iai le atua. A o la lava e fango kako. Ai sea. Tatou te le o iloa lo na fina ngalo. Amen. Tatou o lai tua tu se la amatanga. Si tatou vai, po ai na fai e le atua na mea uma. Na fai uma e le atua le aurua ma le a rio o manu ma la au na fai e le atua o ai na fai e le atua ia mea foi mai. Kene se mua foi upelua ono. Excuse me guys. Ona fetalai ane leo le atua, ina tātou whaia ia o le tangata i lo tātou whaatusa. Ia fōlinga ia i tātou, ia pule foi i lātou i ai le sami, ma manu whelelei, ma manu vai whā, ma le lau ele uma, a toa ma mea whetolofi uma, e whetolofi i le ele, na whaia ele atua, fo mai o tātou whaia tangata, ia pule, i manu, ma mea whetolofi, fo mai la ia. Ona whaia ele atua o le tangata i lo na whaatusa, o le whaatusa o le atua na ia whaia ai o ia, na whaia e ia o i la ua o le tane ma le whawhine. Ua whaamanu ia fo i le atua ia te i la ua, ma ua whetala i atu, le atua ia te i la ua, ia whanau ia, ma ia oluola, ma ia tumu ai le lalolangi, ia whaato i lalo iai, ma ia pule i o le sami, ma manu whelelei, a toa ma mea ola o mai whetolofi le ele. Amen. O lea la ua matua i maninoa, na whai e le atua, le lalolangi ma mea o iai, e mo le tangata. Mo le whanau a atamu. Amen. Ia no utala noa inisio mata upo so tai umalava. Le sa wha peona, ona to ilalo ile tangata ma ua avatu ai ele a foi. O leo fo, le tala noa ile tusi ai foi. Lua korinito e wha, foi mai a. Hato wo ina, tau lavona eva ai a. Lua korinito e wha. Amen. O le na whai e le atua le tangata, o ia e pule. Ai ina ua o mai i le, ina ua to i lalo le tangata i le ti apolo po satani. Fa mai la i o tala apolo, ua whaata ua so ina manatu i la tou o e le tali tonu, e le atua o le lalo langi nei. O la e whai mai ua whaata ua so e le atua o le lalo langi nei. O ai le atua o le lalo langi nei. La e tala noa i le ti apolo. O ia lau apule i le lalo langi nei. Lau a vea mātua o le lalolangi le nei. Lai ale ta ue paulo. Ele kusia e au. Ma ele o sa o filosofia foi. Lai tu sia tu spaia. E ui lava lana whainga tailo tato ma fau ona tato talia ina. But hey, it's in the Bible. E o foi a Yesu, for me fetala inga Yesu. The ruler of this world will come and he has nothing in me. For mai, e saule perenisio le nei lalolangi a te au. Ai leisa na mea o ia te au. O ai lefta ue Yesu o le perenise. O lai tā ua Yesu le ti Apollo o ia o le perenise po le atua o le laulangi le nei. A whai o Yesu na whai le talana ai se ala le mea le whai e fwoi e Kevin. O lo o fwoi nā tartununga. O le o afo, o le ala. O tātou iloa, o le ti Apollo lai pule. Le ala ua iei le afoi, le mea le o tupu. Ai, o le na tātou iloa from the beginning. O le fina ngalo o le atua, i o tātou manuia. O le mawhaina le ti Apollo, o na tāo fia oe maa u mai lo tātou sao atu le ola e whaavau, mana tua fo i tātou, le na tau mawhaile ti Apollo, e tāo fi oe wana le ei mase mea na toi sao i tātou le langi. Ina ua whaia ina le tangata, there was no way. Le se au wala tātou tutoi o le manuia. Saulo Yesu, he laid down his glory. Saulo Yesu, na sau Yesu o i o le tangata, na sau e maliu mo le tangata. Amen. O le atua na whaia le langi. Mala, Yesu na whaia le langi fume o mea uma na whaia e ia. Fo mai na toe sau a o ia, e sau e maliu mo le na whaia tusa, i la foi, e
e tusa le a tangata le na whai e lona wha tusa. Amen. Lena sauri, o I lana sau Yesu, to tongi uma mea uma ia tātou te ouai. To tongi uma, for mai lena sau to e wha atau mai tātou. To e wha atau mai tātou. Mai lea, mai le ti Apollo. Ia, o nganga sau Yesu e kokongi. Nga sau Yesu e kokongi oe. To e au mai oe lea. Sa e oti. Ana mana o Yesu to e whaaola mai oe. E te le o to iailai oe le lek male afo. Ima maalaia male le ai male mativa. O le o to e whamena wha mativa ina oia. Ina ia wha mau oloa ina oe. Lona winga, o le fina ngalo Yesu, ina ia wha mau oloa ina tātou, mele nā nalai ona tu uolona mamalu, na saula ia winga wha atasi malea, male matangatanga sala, masau mativa. Na wha mativa ina la Yesu, ina ia to tongi ai lea, lauta mau a inga. So wo umala na whai, le wha asa olo tongo tātou mai ia, mai vaenga ia, wo umala na toi to tongi, tātou te lo oi lalo lao lea, o le pongisa, o le o tātou lalo Yesu, e le la vea la tātou o le pule anga le ti Apollo, peitai, o le ti Apollo la na te tau fio fia no tamau a inga. Amen. Le lau kanga whadia ku scriptures. Amen. So, i tu tonu o le. Amen. E mana o le atua ia, i le luka e ono, tolu vanu na whetala Yesu fuma i outou foa i atu e foa ina mai ate outou. E foa i mai e la tou, i lo outou lava ia pulu, le fua le lei, e lolomi malulu ina, e tumu masolo i tua, a wā o le fua tau te fua ina atu ai, e fua ina mai ai i ate outou. Lai tala noa Yesu i le principle o le foa i ma le sele. O le me te lulu ma sele. O le principle o tuspa ia, e le suia. Ia, ono o le whainga le na whaia i le atua, na whamai le atua i le whai upule, i to tonu o le kenese mua ne na tātou whaitau ai, o le whetalainga i le atua na ave i le tangata, i le amatanga whamai, ua whaamanuia fo i le atua ia te ila ua, ma ua whetalai atu le atua ia te ila ua, ia whanawia ma ia uluola, ma ia tumu ai le lalolangi. Ia whaato i lalo i ai, ma ia pule i o le sami ma manu whelelei, a tōma mea o la uma, whetolofi i le ele. O lona fina ngalo lea mo i tātou, ia e ta mau a inga. Na whaia e lea tua mea umalava, whato a ia whaia i lor tangata, e saura tangata, o laua i le provision a lea tua. E te saufo le lalolangi nei, o laua i le tamau a inga wa uma ona tapena ina e lea tua mo oe. Already. Wa umana ia tutongi ina le tau o manuia te manuia ai. E ma fuana tātou leiloa, ona tātou te a, whano ono le leiloa, o leo se malama. Amen. Hallelujah. Awa umana tutongi. Le whanau tala noa i lea, e sengo le needs and wants. For me le tala lea, ana whai salamo tatou wo i wai. E meet uma pe meet lea tua o needs, whaatasi ma wants. Me te manao ai, po o, never say more needs. O wa manaonga, whaatasi ai ma, ia mo wants. Me fo i ele ke mga. Amen. O tau mantua for salamo. Amen. Hallelujah. Help me, Lord. Le salamo e todos fulma le, luas fulma todo. Tau mantua for salamo mua na leo tatu tau lotoa foi mai. O Yehova leo ma moi o ia. Ele ai se mea ote mativai. The Lord is my shepherd. I have all that I need. For my the New King James version, the Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want. For the Lord is my shepherd to feed, guide, and shield me. I shall not lack. Amen. Hallelujah. Ito tonu o le salamo e todos fulman fa. Amen. Watuna I maui e loa. Ele o se ele o le sau metono tu spa ia ele o sau karfango po sau poka. Amen. Ito tonu o salamo le foi upo se fulu. Fai mai e onge mea le ona ta anoa, ma la tau fia ai le ai se mea le e mativa ai la tau o e sa ili ia Yehova. New King James Version, for my the young lion lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing.
Amen. Shall not lack any good thing. Lona winga. O le tana noa tu spa ia ia tu oe mo manuia. How many of you know o le lava tato te lack? Amen. O le lava tato te lack le te leo mea. O le alo na mafuanga. Amen. Ona iei le tato nungo nisi. Fai mai lato. Ona e le tahua le tupe. Fo mai nisi e afoi. E pe e tau wa ahina. E le toa tele. Yeah, when it comes to money. Tato woile. Fata oto. Amen. Fata oto lo na mataha upu e sefulu maltasi. Fa upu se fulu. Sudasi. Fa mai le fiong pa ia le atua. Ua oli le aipe a manuia e a miotonu. E ofo fia foi pe a fano e a mio leanga. O le fa manuia o e a mio sao e fa mamaluina ai le ai. A o ngutu o e a mio leanga e le peti ai. Amen. O le tara no tu spa ia fo mai a o na manuia le tangata o le atua. E oli le ai. Amen. Imagining tangata o le atua ai laua fa manuia le atua I meta tupe. O lona winga a fai e a mio tonu le tangata le fa manuia le atua. O le ama fai o na alofa atu ia matafe to le manuia o le atua is tangata. Amen. E oli e lale no. Asea, ona e a mio tonu le tangata laua manuia. O le finangano le atua, ia manuia le tangata a mio tonu. Ia maua o ina ia tafe male manuia mo is tangata o mo o lai mo mia. So it is his will. Ai a o lai na manuia le tangata a mio leanga. Ia ona polonga le o le no. Asea, ele manatu I tangata. Amen. O lona winga, o le mana o le atua tatu te manuia. Tangata mio tonu po ila tou o e watalia ina Yesu e vea mani I mfaona o le taua I o le tatou I loa o le vaenga lea ai ia hao o le toe whaasa o le tatou tatonunga I le mataha upu lea o le toa tele I la tou te whai mai ea ele au ngare tupe e nisi lato te whai mai o le tupe e a foi. E le au ngai tutono le ekalesia, e whai mai awole manatu I tupe, awole mafau le tupe, awole mafau, ia ka kore mafau le kupe, ale ile kupe ele olalo mo la fo le mori le nge, ale ile kupe ke le aru ki whainga ruenga wa le mawhainga, kongi lau taxi pe kongi lau pengisingi, la whai matala tu spa ia o le tupe, e tali le tupe I mea uma. E tali le tupe I mea uma. Everything e tali ai le tupe. Ai, na wha loa e le tua se vaenga ne fia te manao, no manao e fau se wha alinga e a foi. Mai le fiong pa ia le atua I eiloa. Ole, ai tatu tele I o ile tusi lau te fia wha mawhaina I le fia fine nei e a vatu ai se peu taua. I tu tonu ole salamo, o lona mata upo e vadu. Te mana o ia te oe ia e lo ta ua I le atua. The Passion Translation. I love this translation. I think in this particular chapter, e silio tu e te o le manai o le whaamatala ina ele translation lea o le mata upu lea. For mai le tala le angelu lea. You have built a stronghold by the songs of babies. Strength rises up with the chorus of the singing children. This kind of praise has the power to shut Satan's mouth. Childlike worship will silence the madness of those who oppose you. Look at the splendor of your skies, your creative genius glowing in the heavens. When I gaze at your moon and your stars, mountains like jewels in their settings, I know you are the fascinating artist who fashioned it all. But when I look up and see such wonder and workmanship above, I have to ask you this question. Fumeritara langenu, over aile matau tia o mea uma, ma le matango fio, fetu, o le masina, o mea uma na e whaia le fall of, mea uma lava ia. E le mea leo ke fia fesilia kwa ia ke oe li le atua. Amen. For my such wonder and workmanship above, I have to ask you this question. Compared to all this cosmic glory,
Why would you bother with puny mortal man? For my mea maya le makau kio mea nga whaia. Why you bother with puny mortal man? Or be infatuated with Adam's son? I say, o ai le tangata ua e manatu i ai. Pe a fua le matango fie, o le la, o le masina, o mea mata utia, ma le matango fie o lau fuafuanga. A o ai le nei tangata ua e manatu i ai. Why man? Why le angeru ke fia askoi why man? Amen. For mai la I o le tala I fo. Ale angeru for mai. Yet, what honor you have given to man, created only a little lower than Elohim. For my ono le tangata na whaia I lalo I fo le whaatuso le atua. I isi whaaliu inga for mai lalo I fo angelu. It's not right. Ona lai whaaliu mai le upu Elohim. He's talking about ile atua Elohim. Na whaia la le tangata I lalo I fo le whaatuso le atua. Ele I whaia I lalo I fo se angelu. Amen. For Mela created only a little lower than Elohim, crowned like kings and queens with glory and magnificence. Amen. O ai le tangata wa e manatu ai, ma wa e whaia I le tangata, mai le kelo me makaukia nga e whaia, le makaukia o le mangai o wheku, o le hafo, o le la, o la au, o aulo o a rio, o au a ngelu uma na e whaia. A o ai le tangata, wa e manatu ai. Who's man that you mindful of him? Ma kwa le kalikong wala angel, God. Out of everything, why Kevin? Why Alofa? Why man? Hey man. Matuai le make sense ai le. Ile angelu le. La foi. La foi le va ai le tua. For me la ia. You have delegated to them mastery over all you have made, making everything subservient to their authority, placing earth itself under the feet of your image bearer. Amen. Wotu lava ele atua mea I lalo vai o le tangata. Le tamao a ingo whaamanuyanga o mea na uma ele atua I lalo le tangata. Amen. O le matua I matautia o le whainga na whai ai oe mahau ele atua. Foi mai o le tumutumunga o lana fofoanga. E tā ua atu oe I le fetu, e tā ua atu oe I le la, e tā ua atu oe I le masina, e tā ua atu oe I le angelu. Te iloe te tā ua atu I le angelu. Foi mai te tala ai fo, Paulo, tātou te wha masino I angelu. So you are higher than an angel. Yes. Ono le angelu, le tatou atu ai, na whaia le atua e auna I le tangata. Amen. Le la tatou atu I le tāhua, o le ia e loa low value na whaia I oe le atua. Po o le whainga na whaia oe le atua, e o I angelu, o la e ofo I la kouia, le maka ukia o le atua, ma le ngeia mea umanga whaia, ai manatu I le tangata. Mea uma na ia whaia. From the book of Genesis, tano le atua whai mea ai tu I le tangata. He gave it to man. E le tu ua ele atua se fofoanga I sea. I se isi, nga ku I le tangata. Aina, na tangata ave mariki Apollo. Amen. We talked about that before. Lela utatova ai from the scripture. Le tahu of me all the created order and every living things on the earth, sky and the sea, the wildest beasts and all the sea creatures, everything in submission to Adam's son. Adam's sons. Ese la le taua o le whainga na whaiai oi na tu umai lalo ele atua le tamau ainga. It's for you. For you. But what's the problem? Tātou te leo I loa, it belongs to us. O la tātou te mawhauwhau, it belong I le laulangi. Ai o kako ea. Kako e maka vo I le ngā ore paki ama o I maanga. Iora ka avale la le. O la wha apea ka la kako. Ele deserving a tātou. No! We deserve the best. Why? Because you are the child of the Most High. He wants you to have the best. Amen. Te lo o le pele ale tua. Yes, He died for you. Amen.
And he want to meet your need. Ona la ye to telo ni stangata la to te mafo fau la to. Fa mai sole ele a foi ngone mea. Ele mangako mai le to e ke au. No. Ola manatu mai le tua. Ai telo ilolo na fina ngalo. That's the truth. That's the truth. E tele o ilolo fina ngalo le tua. A o fina ngalo le tua. Ia e manuia. For my letusia yo for momori yo ne letusia for episode of John for my yo to manuia e pe ona manuia to wanganga. So you may prosper as your soul prosper. Te tau foila a o le manuia lo wanganga. E tau foila na va ai la langi. Amen. La foi mana o le tua ai so steak. Amen. But I fusi me konka. Mai manga o le mana o foi le tua. E te alu sa avale mania. Yeah. Life women not all there to it's not for a build start to focus man I know but it's a blessing. Amen. It's a blessing for manu yang ale to. Amen. Tato wo ile afo ile tusile. Ona e afo e aona ula tu fa sino tu tusile o se me wo to au mai ele tu o to fa manatu mai. E aona on tato mala mai fo ya. Tono tu se e peru on ta upu mo. Amen. Hallelujah. I'll read from the Simon version. Oh yeah, let's put all the scriptures. Famele for you pulia. Ele o anganga au auna e ila to uma. Ua awina au auna ono ila to o e a maua leola. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Ole foi upulea. Ole to atele yo tangata la to te mafau. E fai maile foi upulea. Sent forth to minister to those. No. The scripture says the Spirit sent forth to minister for those, not to. Ele I foi. Nela tonga vatu lona mafuanga. Ala I ono umana o to fa sa in all the translation. If you look up ole wing ole foi upu. Are they not all ministering spirits, talking about angels, sent forth to minister for those who will inherit salvation? Ole tala no ya ta tone le foi. Le fa na o le fa o le tanga o angelu la no tofia angelu e au na yate oi. Amen. O e watu tu tonu ole pe walu fale inga e la tu tonu fale inga ona saula ia ole waita saula ia ole tene fainga luenga saula o ia tu au tafa o la saue au na mai yate oi. Ole mea la oe fai e te tango e ave lau ora, pe te tango e ave lea, lau talo sanga i le teine, o te mana o se steak. O le mea la le teine le fai po le tangata fai ngaluenga. Po le waitress le, o ia e halu e au mai. There is a job po le angelu. O le angelu na sawe awina mai ele atua e tu yo tafa, na sawe au na yate oi. To serve you. O le mea la oe fai. O oe te aveina le upo le atua. O na alu leo le angelu e au mai le tali o le mea le te mana oai. Tonu o leo o tala no atu. Ai laku pasi rungo leo lo le sit kemingi. Le kau wha mauna manga akunga. But there is a truth. O no le angelu o lana sau to minister for those. Not to. O lana sau e au na mai i ate oi. E au na mo. Sau e au na mo oi. Au na mo oi. Yeah, ele sawe au na mai ate oi, na sawe au na mo oi, which mean e saule pe lova tu fa te inga, o te ine fainga luenga tonu e te latu fa inga, o na saula ia a fo tu yo tafa, o na faila I o lau oka. O lau oka la nai fai, o na alu le o le te ine au mai le mea lena e talu sanga ai. There is a job, o le o na le au that's minister to you, for you. O le pe na la le wing o le foi upu lea. O le angelu na to fia le atua e au na mo oi. O le mea fu na fa metal just pa yo la fe ka mo ya yo lunga ma sau. O la kam ya iso le mo talo. Amen. O le
Ma fu ono ta ua tu langa lea. Ono ole langi. E le ingi tupe ulunga i le atua. Le ingi kupe mai le kango le atua fa kimu mai tupe. Amen. Le la tatu tatanoe, e le o fa kimunga mai le kua fa pengingi ni kupe ya kako. Au kako, le kako ke mga o mia le tupe, ma o le fina ngalo fo na o le atua. O le mea tatu e fai, if you know the will of God, we have to claim this by faith. Ono le tupe le lalo langi e le olunga le langi. O ngā luenga la a angelu, ministers in spirit, o la tau i e la tau te musu ina tangata ea, e ui ma yeile fina ngalo o le atua. Okay, le lau tanga vatu le fata i ta inga. I to tonu o le ti Apollo, satani, e le whaia o mai satani ngā luenga le anga lo langi. Amen. Ngara kasi ar sakangi. A o ke mongi le anga lua i kangaka. Wewa ai mo kangaka ai ave ke mongi mo mafafonga le anga. Amen. E o ia pe kelu. O lae o Sofia tangata. Amen. O le ngā luenga la ki Apollo, o ia le lea, le ta ia lau vaenga ia. A o ke mongi lae o Sofia kangaka i whai mea le anga. It's the same way, o le fo e operate ai le anga pa ia ma angelu le lau langi le nei. O le anga pa ia i to tonu ia te oe o Sofia oe, a o angelu la tau te oea, minister for you. O la tau nei, e oe tala noa, pe e oe musu ia, tangata e whao ngā, mi tangata ia pe lulu mai ate oe. E ile sita si o aso, lua aso talu ai, a lula uta avali, ai sa ula uka avali. Ai ke ia wa ula ngonga le leo. O le leo na wha mai le atua, o ke kango e wha akau ia se tasi o, wha akau se Mike, o le Mike fu le se tasi o afoi, o au nā le atua, e afoi, me wha atau mo ia. But this mic, you know, it costs over $200, New Zealand dollars for lili. Tu sala ia kia for lili. O si ko lua, nga ka fia lu fai longa. Ha si ko lua se fai longa uru morkisi masi e ka fai sanga ka ke fa au lei, o longa uru fa kiri nga au lei. Ngewo la sa lo ka vale. Ha o ke e familia tua. E a foi ngole mea. A foi. If I told her, yeah, I knew straight away, you know, it was inspired by the Spirit, but the voice. Amen. O peo ila le woto au mai ma to fa manatu mai e le tua ya tau le mele. O no fo le to tonu lo malam anga tu spa ia. Peo le tu sia tanielu. O le angelu na sawe au mai le tati. O sea, o le angelu la minister. O tele lau taimi. O ngala ve ku lau angelu au kafa. When was the last time ngai kuri lau angelu? Ora na turi me le tu sa o na ya te oi. O anga fea nga e fai le angelu au mai. Te loa sense like I think. Wa lua tau sanga talu ai. Ili ko on fingo mak kalo mo ko lua. Ne fa ko ka mai ka kalo supi. Fa aku in the name of Jesus, you know, we release the angel to bring what belongs to our storehouse. You know, because na o mai angelu au ona. O le foi na mate fai angelu. E oi au mai mea wo umana. Saunia le atua. O angelu la oi au mai. I don't know. Peo no fai atu ele tala no fa matala ina. Ina o wa o ngala o tu spa ia ngai skemi nga le kongi ai lo pili ho le wole lava le me kongi. Ai ke wo sau ai vili mai ia le sia wonga. Foi mai Kevin. Ia le makala kua le afoi. Ia kua le meo le a me mai eu fangu. Faku. Kile vili ya. Ai foi mai ai. Ale nga e vili mengi. O lo leo o mea umalava nga e vili mengi foi mai po makala me mai eu fangu. O fa pe ai. O kile vili aku. La sila le tu o kile vili ai. A o manga kuai. Me o le fangu nei kuolo o fale a. O walu lo so le vale fainga. Me fo le lo kai fangu la so. Fainga o fa mai ngo ka fangu ho le. O walu la ia ave. Au mai ele me ko kongi lo pili a. Le ta inga le nganga, but the question is, why the video? Amen. I'll give you another testimony. I saw o finger ring a litio. O finger ring a litio. O ula so finger la fo. So o usur kai ao le so. That's to night. O finger ring a kwai le ngor kai ao. Kaules fukasi le po. Imagining from 6 in the morning till 11 at night, nga alo kau kala i lunga le ki o fa longa kunga. Makua yo fia ia. Ai le masa kuper nga kaimi o le malia la lo fo o la loka la fo fu ile loka fa fu o fo fo le kongo lo computer fo ile o fa yaku ile tu le tu. God is my witness.
therefore e fa fonga le nga pa ia I am not lying o kilo pepelo fo fa mtala ino tala le o tilo fa tu fa pe was special but I know angel do minister e au na mai angelu ya ti tato asi ala una life mel tu pa ia for my they carry his word la no o lau te talo na faile tu o langa lau te ilo to ona o lau te ilo to usul ta ola sai ko kala le kio le la u mo le kio wa e kama i piko ngai mo ma ko o fasal lau e mo ma ko ngofo e afo e malolo wa i mo risika le sia so a yo ma ko volunteer kau fai ngole nga ruenga le tu o vo le kala le nga kan ke lole fa fonga le tu o fongo fo al tele la te me u mo lo proclame su kasi o ka lo ka mo mi worship songs vo ye e ka u ma fai e fai sa ka me fa u manaso ka lo ka u pese fai la u vi ingo fa ku le tu wa un ko yo fia aya ai makua yo manga o mia se me ai le gaming e o ngole fo ke ko usu la so ai man I'm telling you the Holy Spirit is my witness. Amen. It's not easy to say that. Amen. Pe au fa ya to le nganga pa ia fai mamoli ma wo fa mamoli ma wina le nganga pa ia la tala le vetu. I think 15 minutes later. O lau ke fa sanga fa pilo computer. Sa warka ngaka walk in. Sa vadi me ko kongo le a. Sa vadi me ko kongo male afoi. Male poku. Sa warka ngaka. O la ngi wo ke i vo le le va. Toli pole ai ka kale. Nga sao ta kong fai mai ngo sao au ngai mengo walu ai o fengero kala hei mengo walu ai ai ngo ulangonga le leo o ke sao au mai le me ai I le lau fo ka me ngai Kevin yeah man I'm telling you the truth ke lo me ke lo fa tala tu spa ia fia o le li ona fai le tua me te ona ho sao ke lo o aula wo le fia ai ai wa mako ai overwhelm ma ufu ile mata utio le me tupu fa kwa umangi yang o kakalo ai also ma sa orga ngaka o laufo ke langa loka fafo ile to se time ya kiuke ai we always have to make sure loka fa ko ala fafo ona la ye me ta u to tonu ele ma fa ina tala o la fo ngo ulo ngaloka ai sa orga ka sa ko o le me la fa la utala o laku lo ai ke o laku afa markala o laku o la ngiu pewa o im ke le lo por ala kala fa ina ke o fa koi o laku fusi mas kama voi kala ngo ele ka kala e pere ka kala foi o le mela fa utala le mea ai nga laku mala kama le te lo te na fa ila ka kalo o mea ai o mara lo ma fo o ke fia ke le fa ai nga sunrise o ke o mea ai ke fia ai aso la fia e fu yang o le ma moi o le leisa o so sisi me fo inga le fa ka si la mar ko kola o mea so se ke me o ke lo fa ai nga o mea nga ke fa ka mai anytime o ke lo o mea nga ke fa ka wa inga o alu waku ka nga nga la ko mea o ma nga lo ma fo nga la ko ma e fa perché le ore pu mea ere umango ai lo fia ai ngai ere umango ai ai or ke file ko ere ska ka fa longo lau fo po ere ke file ko ai o halu ka ngaka o ale wo no wo to so ina mata upu le nei wo to fa manatu mai ai le tu le aso le na o ina no ulo ai e o mal termine o ke le ko fe kau ya ngaka ai ngo fai fusuma ile umi fusuma kala ngo marka ai kala ngo kwai le kala ngo mai anga le foi me anga la ko vakula me ai so o io te lo ai o le fo mata tu spa ia tato fo mai te lo te mi la tato te fa fia molo tato le lo o la tato te fa fia angelu angels they are around they minister to us for us elu fe tau tuspaya o la o mai au na mai atu oi o le tele la angelu o la ku lava le minge la come o si angelu who knows po la uma kwa ngofo makwa ipora le ngi la come faia o le ngai lava ke ngofo o le tali o le tua na tuli atu le tua le angelu au na mo oi o le lava ke le kudia le angelu au mai sea e ke le kakalo i le tua o le angelu au mai le kali o kakalo ia le tono tuspaya angel they minister for us. Amen. When you know ona ever aina le upuna tu spaia. Ma e loa ia le principle tu spaia. Le tau le tangata. Me funga le fama ye. Over aina me le lalolangi. I have to ask you this question, God. God, who is man that you are mindful of him?
o ai le tangata ua e manatu i ai. Amen. Te loa e le teimi fo le la una fonofo ne wo tau fa vai la usa valinga fa le nganga ke le yo keimi wa kau fa vai ka ika wa me sia keimi fo le wo le so ronga le ro mea ai pe e toe fa manatu mai ele atua le tele lo nanga le lei ma me na ia fa i lo ola mo lo tu puai ma me fo ina over ai e malana upu wa pe o se vai sua malie fo lele o le me la fa tu la utala fo lele. I don't know why we go there, but o te mana ia te o utilize lo angelu hai kuku o kafa. Yeah, ona foi olana matafa yoina. Tato tele o mawala. Ona tato tele o tatalo. Mai tato tele ona tele fo o le me fai. Ilo tato tato nunga la yai. Te le o le afianga o le tato tamau a inga, ona to o tele ni se mafau ele o se fina ngalo le atua, i o tato mo me fa matala tu spa ia. O le manao i le tupe, the lover of money is the root of evil. E le evil le tupe. E evil le tangata la e love le money. O le tupe ia o le tu. Mewa ai le ka ua ki fai mai e evil kupe ala le me ke whaonga. Pe a fai mai e evil kupe. O ka ngaka i fai mai e evil kupe. Ala ke whaonga. A fai e evil ala me e inga whakaula ko mea ai. Because money answer everything. E tali le tupe i mea umalava. Ma na faia foi ele atua mo oe na faia ele atua le auro ma le ario fo mai o le me tafe ile susu ma le meli to te lo le me tafe ile susu e ala na ta ua tafe ile susu ona o laua tele manu a o nga kelese la fupovi o nga kafe le o le susu, which mean is talking about ile mo le tele o le tamau a inga I me tau la fu manu pe a tafe le susu ele ma faia kafe se susu se povi se kasi e mawhai o ngā kafe le susu, pe afe povi. La tana noi lea, ta fei le susu. O le meli, e le mawhai o le meli, la tana noi le hani. E mafu ona tala noi le hani po le meli, o la tala noa e mafu ona ele meta o le hani, e mafu mai ono le tele o la au aina, na alu le pi, alu kua ima ai, o mea sua malie umala e alu le pi mo meo la au aina, o ina le sa ina mafu ina, ona tafe le meta o le hani. O la lai tala noa, tele le tamau a inga I me tau povi ma manu, tele fo le tamau a inga I mo meo a whaato anga ma afoi, ma la mo meo la au. Lai tala no I manuia I vaenga na, o na wha ingolo la ia, ua tafe le sua susu ma le meli, a tele le tonga, a tele le lafu povi ma manu ma moe, o na tafe le ore susu. A tele fo le whaato anga, a I mo meo pi ma lango meli ia mai le fele, o na tafe le o lea. O le meli, o na tafe le sua susu ma le meli, o le fina ngalo le tua, tangata Israelu, e oi tutono ai kupito, le meo lo tafe le susu ma le meli. Le meo lo ola I manu ma tele ile manu yo le tua, fa atasi mo tonga la au, mo kwa kafe manu yo le tua. Amen. Se fa ai le tele o le manu na saulia le tua, ai na fai, na mua fai le tua le auro, ma le a rio, fa to a fai tangata e pule ai. Manuia umai na fai o le te le manuia le kako ke ngofo I lunga e peifo o kako I kako ke ngofo I fanua I Samoa ia ma nei New Zealand o le kele o kaimi o kua o lo fare le ko fanua ke le ngai la ka kia I ngale ke ropo le ka kia ngale u fare palangi ka kia I ko nga ma lau pisingisi ke le sa ulimas fu wafe po sa se lau wafe o ka kia I ko nga pela kalaka foi ar milion ai kelo fanua ke kere langi la ka ki ko ngale manuia ai tatu tele o ilo a ole manuia ole tua ta tau ona ya lu ngalu ina ona mana ole tu te manuia la fa ngofo ngofo ala fa kali le ku sa sa mai ai le ngalu fa tu tu ma ngalu ai mana ole tu tatu te manuia amen fa tu o ile tua ona fa ya le tua amen. Yeah, lai mana ole tu te manuia, fometa la tu spa ia mole tangata le engoi. Kako kere ngoi ya ko ngoi ole. Mole tangata le ngoi. Fometa tu spa ia, te alu te fai ngaluenga, ina ia mafai ona e fo wai. Ai se ale me ufemeta tu spa ia le tangata ngoi e alu fai ngaluenga, mo mai le tu pe fo wai. Ina ia toe maua mai ni stupi ono le principal tu spa ia fo ai ona e toe maua mai la ia tau ma fai lava tu spa ia e toe tatai tātou ile me tātou te tamau ainga ai o le tātou tamau ainga e maua mai le fo ai o le principal la langi ma kua ke wau ku per bank
Inga ia makua i alu lunga lau bank account. Principal ngā lalangi. O le principal a lea tua, fo ai, ona e maua maila ia, lafo mea le vai, ona toi maua maila ia, give and you shall receive. O le principal na lea tua, le ese senga o principal lalangi, ma le principal lea tua, e le make sense lai le lalangi, le principal kako, na o kako, fo ai, sow to this ministry, sow I sea, lau tātou lulu. Amen. O inala, e whata mau ai ngaina la, te lole tele, no, mato mafutanga usa ili lea tua. La kaloi o kom whaia manguia la mafukanga fo ilele, mato mafutanga. I always say to them, ke manga o ia whamanuia ina lea tua I tulanga tau tupe. Ia si I lunga le tamau ainga, me tau se leni. Ke sa ili atu I lea tua. Wa tolu tau sanga pe no ta ua moa. Usa vali fata usanga. Enga o walo ke kango ko kongi mako like o ma uma like o lea ma ke kongi an mako risi. E matele I whaia se offering. Matele I whaia fo se me ase kangaka au kangaka full time life whainga luenga. But we never ask for $1. Because you know it never our intention if face mafukanga nge mo sa kupe. It's all about, you know, ya avele upu yo lai le nganga. No tum faila talo ile tu fa kule tu lo manguia nganga. Au ke manga o manguia fo le kingo. Ke le manga o kaunga amen ma manguia. Au ke manga o fo ia va ai o lai kupu la ko bank account ke le la ko saving ngo lo fina na lo le. A te utala no mai le tu te hau. Fa fenga o fa manguia yai pe a fa ile o yese opportunity e so wai. Pe lulu ai. E le mawhaina o whaamanuia, e te whai meila e whaamanuia, o whiale kupe ke whaamanuia. Give something to God so He can bless. Tango e ave se mea I le atua, o na tango leo le atua e whaamanuia. A whai te le ave I le atua se mea, o le alanga mea le atua e whaamanuia. When He bless you, o le alanga mea whaamanuia. Amen. Whai mai na vatu le mea ai, o le lancho na vatu, na tuu I le limo o Yesu. O na tatalo leo Yesu, o na multiply la ia. Amen. Tango e ave se mea I le limo Yesu ina ia blesse Yesu. Amen. Pe ave se mea I le tua e blesse le tua. We talk about tithe and giving, you know, offering. Like you're not tithe to the church. You are tithe to God. Amen. E kile o tithe fo la pet fai sau offering e to ekalesia. Hai fai lau offering I le tua. La te ave se mea I le atua ina ia blesse le atua ma multiply. I don't care po a upo laulangi. I ole truth na whate tau le upo le atua. E mana o le atua e te bless. Ai ia yaisau mea e tuto. Fo me lo tala tuspa ia. Ea o le fua e te fua ina atu. E to e fua ina mai. E le whaape ke ko inga lava. Ai fua ma yengi kupe. No. O le a lava lau mea na tuto. O le mea le na e te sele. A whaina e tuto ina le tupe e te sele fo I le tupe. Amen. A e tuto ina lava pe te fo ai lava e ke sele fo I lava. O le mea lava e tuto ina e te sele ina. Amen. Once, you know, the moment na lai ona, you know, wa ai fo I le na principle fo I lele. We start to learn. Fo I lele practice le upo le atua. And I'm telling you, always work. O le upo le atua, yeah, work. Ea langa le work. O kako. Amen. But I really want you to utilize lau angel. Lau angel. Nang le kako kere kalango I angel. Ufo lele malato matafa yoi malato ngā ruenga. But through scripture, you will be so amazed na ngā ruenga angel malato au nanga. I tonu la fiongo pa ia le atua. Ma le whao ngā hina e le atua. Asia, e au na e le tangata. Fa mai Paulo, o kou iloa ea, o ka koe whamsingo angelu. We judge angels. Ele o se tala na whai o tala na whai tuspa ia through the Holy Spirit, through Paul. Amen. O lea lai tātou tala noa, a matana suilo mafo whauri taimile nei, o le wha avaele nā o le vahenga le lo utano toi nei, a o le a tātou tala noa loa I le aso tofi, le lo la a tātou tala noa I loa I le tupe. Amen. No tama whai wha te mua le vahenga lea, a tātou tele I ono lo tala noa I le vahenga, God, money and you. Pe wha a whewhea o na wha o ngāle tupe, o le a fo I le whina ngāle o tupe. O tau lole mea tau le mamone. Mammoth. Mammoth. E le whapalangi o le mamone, le tō kuspa yo. Ia, ngau e loa.
Ia, fasa mo le mamone a. E afo, uma tātou tala noa ai, ona o le tele I o tupe, afo, lo a fi tono le mea tau le mamone, but through scripture, a tātou tala noa ai, pe a ho o atu tātou mata upula stofi, ai awane e misi le tātou a onga na ai, no, sa yelo loto, fa te mua tu ale fa faelia, ina I o tātou I loa, e fina ngalo le atua, na ia whaia le povi, na ia whaia foi le ario ma le auro, na ia whaia mo oe ma, ele I whaia ele atua mo satani mana na whanau. Ai ala o na tātou whapene, I ma tātou mativa, o na tātou te leo ngaluehina, pe tātou te leo malama foi, o le fina ngalo leo le atua. Amen, whamanuia le atua ia te o tō Samoa. Ka pele nei a fiafi a one MC al tātou prokalame la stofi o le atatala I loa la le mata upo e whaatatau I le tupe ma le manuia o le atua wa uman tāpena ina mo I tātou le tua mātou tamā whaaftai mo nei a fiafi tu sa I malau upo whaaftai lau whaamanuianga whaafo I le vi inga I la o fio tamā ngalue pelo wanganga o a oma o a im whaatonu ia te I mātou mea tonu uma e whaatatau le nei vaenga o tupe I o mātou malama le o le tupena e whaia mō lau whanau e ei lo fina ngalo I o mātou manuia e foi lo fina ngalo tamaya o a o ma whaatonu ia te I mātou I o mātou I loa lo fina ngalo e whaatatau tamai le nei mata upu e ao na mātou wa o ina e tusa ma lo fina ngalo ai me se ua fionga whaafo I le vi inga I la o fio ona swafo o Yesu Keriso o le mavala au atuai amene ma amene. Hallelujah, guys. Tasi lava stalo sanga leo te fia au mai nei fia fio la tātou te talo ai. Te mana o ia o le ia se tasi o mafine na I really need your support, guys. Tātou tutu fa tasi nei fia fio o le tufine ia Sarah sa fa peona o va ia o le nei o kilani lo mana o mia stalo sanga wa fa ilo I fo le fo mai o lo fa piona I le siama I lona tino ma o laile ile fai ai se tu lo wa le to ia nga ia se ta fo stong fitinga a le na tatu tala no al verso le te nei ele ma fai e tangata ai ma fai e le tua amen ala le meta tu tele si ma ia ile tua sa o fa talu sanga ina ia le stasio suyo le ainga o te pe ma faina au maile ia le suafa ia ma fai lo mai fo ile le me olo tupu ina ia ma fai ona te talo fa tasi fo le tato le ainga o Keriso tato te talo ai te mana te agree mai ha le ala te talo mo Sarah. Amen. O lo fa ta auto lia nei au kilani le fale mai ai o te fia fai ai au te mana o ia tato le tino Keriso. Just say yes, Lord. Ale la fa ia tato talo agree mai te au me lo tu spaia to alua e fa peona tato fusia se me lalo langi nei e tari le tua. Amen. E la tato o tu somlo no finangalo. Amen. Tato talo mo Sarah. Hallelujah. Le tua mātou tamā yo vo au le tua sili ese o le tua oe whaavavau na e whaia mea sili le langi ma le lalo langi o lau fuafuanga e pa ia oe tamā. Mātou te uru whale atu, mātou e a whea lou pa ia ma le mamalu o la ua fio I le suafo Yesu tamā. Mātou te vala au atu ia te oe tamā, ma si itia atu ia te oe le tua fine ia Sarah tamā. Na e whetalai lau upu tamā. Ele mawhaia ele tangata, ai mawhaia ele atua. Tama ele o oe o se tangata e te tala pelo ai, ma o oe foi e te tausi I lau whiangainga, e te tausi I lau upu. O oe o le atua, e te le pepelo, ai te fia I le wha atua. Tama, mātou te whaia le nei tālu sanga, ma mātou watu I o luma wana e whetalai, to o lua e whaapeo ono loto ngatasi, e ole atu ia te oe I se mea, e whaia e la ua fio tamā, e tusa malou fina ngalo, awa e tusa malou fina ngalo, na e wha malolo mai na e wheta laifoi, e te wha ngalo mātou wanga sala uma, ma e wha malolo mai umo mātou tino tamā, o lau upu, ma o lau wheta lainga, mātou te wha tua iai, mātou te le mawhaia, wa le mawhaia e fō mai, ai mawhaia e la o fio tamasi tia tia te oele tu fine ia Sarah. Tama, yo a awa lofa, se I e wha mamahina lo na tino atoa. Se siyama I le suafo Yesu I le afiafile nei o te wha lea o ngā ina inga luenga le tia Apollo. Mai lo na tumua I se I ho o yona matiu tiu vai.
o te talosanga atu ia te oe tamai le mana o le suafo o Iesu e whaalea o ngā ina i ngā luenga le ti Apollo, whaalea o ngā ina i le siama, fufulu ma wha mamalo na tino, ia whaapeona toi whaafo i siolo na malosi, ia whaapeona whaafo i le vi inga i la ua fio, tama, ma o te mana tua i fo i lato ma lavo lo whaapeona mafuta mai, i o lato a inga, i lato o lo whaapeona moa i mai o le tino, tama, si ti atu i la ua fio a wā e ma whaia oi, mātou te le ma whaia. Na e wheta lai lau upu e te whaia le awala le mele, iaise awala e te whaatupua fo i le vai tawhi i le nuu nau mati. Tama, o oio le atua e te ma whaia mea uma. Ma e le eise isi e ma whai, o na tūma te te e ia te oe malau fina ngalo, ai o te vala au atu whaatasi malau whanau, tama, whaatau nuu lau fina ngalo, pe ona e fola fola, e te whaamalo lo yo mātou mai uma. Whaatulai se ua pipili, whaapupula i se ua tauaso, whaamalolo i le kānesa, whaamalolo i le suka, tama, o lou fina ngalo, i o mātou wola manuia, mō mātou wola fia fia, e au nei la ua fio whaatau nuu ta mala upu, a waile o oio se tangata e te tala pelo ai, whaafo i le vi inga ia te oe mātou te whaafetai, o te whaafetai ia te oe le tua, ona o oio le atua mātou te mapu atu ai, i teimi o tai o ti ngā mawhainga tā. Whaamanuia la ua fio ona le suafa o Iesu Keriso, le suafa manu mālo na manu mālo i mai o le tino, na manu mālo i le oti ma le tunga mau, wa mātou vala au atu i lo suafa, nei ma se i o i le whaavavau lava. Amene ma amene. Hallelujah. Hallelujah. Ia le tua, whaafetai, ia i le tau lango, whaafetai fo i le tau lotonga tasi, tātou te siti atu, ia Sara, ia ma lona a inga, ia tani tonu i le whaatuatua o te le masani ia Sara, o te le masani le fo a inga, ai, o tātou o le tino Keriso la tātou lea ma tāwhai o tātou we are ambassador of Christ tātou te tutu mō le tino Keriso amen whaftai i le atua ia wanoa tātou te au auna i le tasi ma le tasi whafo i le vi inga i le atua whaftai fo i maratou mafuta mai whaftai mo le sheino le tātou plokalame awana i o tau misia le tātou plokalame i le aso tofi o le a whapeolona tala noa i loma tala le tātou ma tā upu e peo na tātou tau mawhai e tala ne fiafi maratou minei whafo i le vi inga i le tua o Kevin Uluiva le nei a lofa tele mo oe fa soifua ia. Sowing the good seed, the fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you sow in the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get
change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where the good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where the good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed.